okọ babiem Adom TV Badwam na o hye no wo afei e wo bie wo fidie no ya de nchia kese e na ma oni ya de awurade asenso ama okra na oni padua se nne awurade kenkan na dofo no so akan wo aka ho bie ya da mo asepa Ghana month na mu ene ewei nti minim se wa ho fade obi bia wo ye bia no kakra som ye hunu sampa wo ye Ghana ni ampa ya da se papa se wo free a share live on Facebook/Adom TV ana YouTube Adom TV too. Udru baby awoko na ye Go TV na wa hwehwe 119 ana se DSTV 280 meda Savida bonwe kentefo ase o madaroma ena ma fefe fejina haya enu ma me anti comfort mrs asante da ko utimu se sada me ben no a opeja me hye na chie ni o se me ho aye fe meda ase anti comfort me hye se bebre wo ho a omunya me physical nkom be ka kire me hunu ni nyina ate ni nyina eda mo ase eye Savida bonwe kentefo ena mo dress ye kama fefe sa na nati wanso so se de nko a ena o mind de wo wani fache sa no watie obejeje so abato okokora won krawo tinana so anopei me chia wo ina na adwa pno mind de make se o hye free tinana ya me fa kra ensi aba me mo ache mo akwa aba na nati wa so de wo na ni ukodwa ben so kai sa nati so ba wa ye aduane abrewa mu a no wadada no sura try banya sa the question me kai obaba mi o obaba mo o se bra no wa ye aduane wa obaba baba wi ara baba wi na ojina obaba me baba mi so Ghana month ya share so de enye na ada ni tro Ghana month and beyond ya share so de enye na ada ni tro Mr. Obabam say ye what be what see this say so man na ban we three kabaye me say ho me na ma change drabe hini kra ye na say hey ma me the money ni one ye ma ye na afia wa hi na say afia na so na baby am go go show na di gina ha wa ye che obi a o Ghana month no ye yi ni oba bi afifu ye mu kaka ka na so fo ko acho say the season na ye kwada ketu osisi yoya Ghana month yanko back to yenu no ene nipa bi na aba fra mo say bi biduru ya samu ni o ma bebre wo a anke empe ho kra nkofo abroni aduru ya yenu bran ya hahan na ankasa betima solve a lot of problems da mai na mum adufudi pani ani bran ye nim ho hwiti no ya frem edi adu a onu ma kare na nka oni ase prune so sa na bia ate kopre no etrado no ya frem asai ko fa ya refoforo kura bro adu a onu ma oyam atim se de nkwa na ebetima ma oyam bibia ya frem asai edi enko back to your roots no because ya yira kwan the anima na say de mahogany ya hye ade no ne awusu se ya sof kwache ne awusu se ya ne awusu se ya say we edi wala catch us here hwentia ni nunum name ayi kakaduro ni ayi ye de shebetese edi do abam edi Ghana man dem mamu ye be kaya no edi na ba ko bi fie pa anse no bedidi no hwentia suruisa efomuisa akakaduro prekese ye de pepe wa mo ni nyina agunsa ba akum edi na ope no wie dia ya kwazo wie ro tere fo nsa no dia no wasa ja no akoda se tam Ghana man nyoma bebre won ma eno ade na kosi se na ampadu mi da se no o jame se ma de bre ne ni edi nkomo bebre Ghana man ti no ye kotisi yankase ye fie kura keke ura obi hall in the bedroom it's a description of the family ura obi in the hall and in the bedroom oba ni brazil na ma be ma no source wa ha ni shoe da ha if you are disorganized uhura ba bi omudi ahoho o be so ye hu yi a ahobia no ma o se be fem o se be fem if you see na nkase a problem e be na ya nkase see be ma she boxer shorts for almost be 2 weeks no se sana o man so hwe Bed sheet wada so eko almost 3 months the bed sheet no wada so eko 3 months also obi ama me nche me enko na me na there's no problem hey one way so gu bed sheet Johnson na si for koba ni na o ja bed sheet no why yenko na de bia be say yes settle for me ma ase de eye mo why
Mr. As we are celebrating this month, Yansa encourage you. Nianka kasa no. Dagani kasa yanka ofie. Fra kasa yanka ofie. Asante kasa yanka ofie. Very important. Now when there's a phone crazy mu da ben. And now our phone me no papa ni oba ni okunu obi a kuta ni phone obi a be 25 minutes oba dam fa na be ma da fa obi a tita obi a so siri eya samo obi a dru no sa de ri ti yen ameko nyina ni adaji it wo ba fie no e ho na ba bu se yae na ene de me se ne ko sen me ho meti o me ko me se me sisi me ko obi ka se me chemere ho kaka enkola no kra me hu se adepa me be ni o se na chie ne ya na wo pe bibie obi a nka hwi enu aso osmosis wo na ware kra nche no akofa fo no na ire zafa fo no mo dampa ba ko so chairman what's up there so enu se wa etisen na obi ado obi ss sada abo 11:30 na ya sa so ne ko sana Ghana tie sana Ghana etiti ye anopa we pa o de behwe ene kwa de sa koko e de ayi kana ayira fi nkran kwa de ayira kra de ade ayi kano ayi more kan kasa no ayira mori koko ayira mori koko na ayira free system nim kra even ayi koko no kra na ayo ne koko ayira se adan makongon ayira on te peprenum ne sa de tase adwene ye bibia ne nya adwene pemra awia na meka yesu ni e ban de asesa na aban bia ne obetima sa Ghana ba yan kasa na sesa no me se malata market enu ada receive the koto anka ne breme ye tike me se me traka mu to ade biem da mo mo traka mu to ade me traka mu kra to ade biem da madam mama anka no mama 20 na mama abrobana 20 ye chia ye wo yisika wa ade mi se no anka na proceed aprobe biem na gogo me nko a na bia den malata market ya kwabna me se me ntwa no se no awo big agenda sa oils na o mu season yes abrane papa ba ko kasa kwabna areho areho pa yes sa kidney cases en kwada ketwa se de bia mbegina me kasa na nkura de no ma ye wo mu free ba bia e friday no wo ma banti die pa na wo mu ye se ye nwi die enwo no enye wo kokko abutu kwabna se niema ya se bi wo ho se wo de ka white dress mu na anye orange enwo ne e wo se ye anye orange ya se adu state a ye de ye mpabo se ye de ye samana ene ye ton ma ye minu aba mesro emfa ho kire nkoto ade e fu asema de bia me ka no ayi de omude gugu bottles na any brand any deal no ye se ma ye nto omboa enya anwa na abeto na ada e wa se ye se adu state a ye de ada na nti mu amoto ade mu de awusa erade ya rie bebre kwabna nyo bia o so papa unya hwi meti mesi menya basa ya wadanya ne anka wo efo de energy bi na wo yare enuane aye di nyina mo se no sika ni brinti oh jesus enso kohwe ma ko pani o ne di animu elda ya so ya se ye Christopher man enso boni we are interested in the titles se na wa mama ya wo hwe me awa enwo wa fremu anwa wa fremu eno wo di vegetables so kura wanu na basa enfa bibia mu de adresse no enfa akuafo so di fa di nura sene ma nyina ma bibia sei yesre mo ate mu ya ye nyina ye Ghana fo ya re na doso and na kra ba ko ohia $88,000 leukemia yes 8 years akoda $88,000 kwabna okofa way 8 years akoda fe o so kan si o ana se obi office kan kura mem kura ben ye nyame adom ne na humobro oh ja okofa say scan way ya bejegia kwasi sei ahwe bedru animu kakra na ye be na fia na ebe ben no kwara nipa no wu anisa uji no say le ba no 200 cedis 300 cedis 800 cedis when I offer $10,000 aba $10,000 $88,000 yeah 10 watch now the 8 aso enye jo enye jo yes remote ya ka nyina mobusuafo mu do wo ko obi man na mo enjoy na ye mo kuye wo ha ye ntumi nko no mamo nyesa na ya areho
tete no menyini bebrede but tete no nyarwa we na wonte. Yeah, that is why if you say catch it almost to say yeah ben even a manyo ko ni a manyo for no kra na ye kra no ye ya hwi na wa uti e chiro kra ba se kra na sa ba to aso a unya foku unya kapre una wo ko se wada age akodi di atema ko sika akwansi I don't know 500 be yes yeah no kra ye ban me anya hwe kra betima chia joma ma betima chia na kufu ado na wo a uti e chiro no wo mom no na apese kro no bo Kabna emrena so statement no me hu de omo cheche no omo de finance minister da be no mo sim so omo be decide am Ghana for omo kwa de yes na de ya semo tino ya train mampani na mampani de nso hu well the all Canada and majority of them tino say me mani pe bi ni mu hye da anya te say de asem na koto mampani ni na on person obeye it all the mama home so because bibia processes say free mu am hokra mesin ko no ha mo so mo kam mo ba bonte no mo be kam say akoto mampanye ni ana be so be san nti enya careful yes ramunya ya che you nya you pa ne yakoye ni ana ya twentwen so say ti kwa me fancy ha ya da mo ase se motie ni enim se efri na ekuye be sesan adwene efri ya ne ma bone no ho ti agudie mu nsam ba apomoden no so ebeba na ahosepe komo bi nso wo ho asemidi ka wo ho na afa ye de pensem mo na to so. Let us say, Sabribia algebre, now shay, Yaquaba.